Nti Henry Asante Chum kasema for penny edema Ghana Football Association atene ka se wodi bi esan peso e dia mom e won share fam na yakọ fade aba headquarters amanfo hu sele nema esieko ye medi tu mesre bokwa no e band on e player purchase Kumasi Asante Kotoko akache na sentem e bubukuru ana eton sa de fe e board members nipa makoma ko be sem kron so mo mehwe e mboma nema entianku to the chief of staff Rakufi Bedu ede nkomo kakra e bija sampa sele nema esikoso no omo hwe se Kotoko sa academy bo bia ometia ye academia omo core of the team na ho ne betia san free momon top players be se bosome mako ana se mfie mako be se miensa de anim de omo ntimi top players ansa emom no omo hwe nim se omo betia ye omo atete omo amu players a omo ana beginam esia kensi no sa nkomo ito ofempe ana abranti bi efense awa Mohammed we former player of Kumasi Asante Kotoko si sa band ye dia to Kotoko so no lack professionalism e wo sana nhyɛ ne si koso no isan sɛ onya ate sɛ masokuna duwa no ye head coach de makotoko no sɛ da bi kunya bensan mi ana sɛ nan bi enum bi eto de frɛ mu a so mu kɔ Africa dan ko bi tia sanboa na sɛ hene ha wo sana nhyɛ ne si kwa ukɔtwero mass enso hwɛ na sɛ vigilator na sɛ yɛmfa calculator room a wo de ukɔsɛ vigilator sɛ wo pɛ sɛ de calculator room yɛnya ne sa nti awa Mohammed ono sene koma wo de agya ɛfa ɛyɛ band on player purchase e Kotoko fo akache your friend is saying, we the AI and kasa. But Kotoko dear, obey here, obey a place, obey here, place. Every season, yeah, obey here, place. Because a big team, what I say, big team, or more waiting for excuses, yeah. Okay. Auntie Kotoko dear, team be obey here, good player, because Kotoko is capable of team be a deal, team Kitwabia. Player be a the team kitwa also kotono team kitwa best player also otono ba okay o share support to European Real Madrid Barcelona send otono players Real Madrid or more one of the best academy one of the best second team Barcelona obi but omu se Chelsea player October Hazard of free infa of free Chelsea Chelsea is a big team of course but Real Madrid a bigger into October then nema the Biao team no send you see we big no we say big than the other ones any appeal to me I sure say board of directors no credit be share program is here appeal to me say omunye bibi mfa sa I say eno na make no because fine second team there ehu hia pa eno ye backup nti yemfa ni say FA Cup be we one of two things be ebe burem no mo bo kakra eno nche se omu ina na obi a na betimi abobo Kotoko okay ubeye second team bet enye obi a na betimi abebo baako bi na obenya wo mu nti sanete nti se o ka se for the you to play and the bed pa ebe affect team no ebe ena Kotoko ye supporters there wa oni omo ntwen omo ye big team omo ntwen omo deserve big staffs and staffs so bad na mo san ko park so very good enti David enye dey obeko market obeko akoto one of so opim so na kan ti obi antimi nko market obim David opim so obeko akoto opim so sam obeko akoto say iskase obeko akoto na we dey obeko akoto nti awa Mohammed former Kumasi Asante Kotoko player team sampa mfie kakra bi ni no fa finka ne tunwenda anode ne nkomo aba se hwese na nema esia koso ne dia na eze Kotoko omuntimi endi sa ban no eso esanse club no ye big club what is a club ketu bia kunya player bi na se ne ho hene kakra bi pe eso koto ne ba na obesi aka de Kumasi Asante Kotoko wesu na migina na media nenso nkomo no es Jeffas Health Limited Jeffas antibacterial mixture for the treatment and cure of gonorrhea syphilis candidiasis bacterial infections bia ofamu bia setime ka Jeffas do bi bitia boa emaniama etia tutu ye ediama we are brand severe waist pain sisiade etete sexual weakness ba ne da hoyi ahwene ne gunia maso yi wo de anti sa na de achem sew omodin da setime ka Jeffas obitia bodwuma best don hwero ha ne akiri na still go susi so a wo pompe sanso ana premature ejaculation be mo pit set up double pia no asoro mesew ha dwene pa ana fe so dwun south ya ewum low sperm count na 31 setime ka Jeffas bitia boa we are buy anso ntime to panen konani manachi oba bi keka quite fitter na so deep candidates na chiwa edoi air demolition exercise wa himfio ne bomba ho so twan sa Asante Achimenken eno pon menstrual disorders ni pain sa odo fam edu that period of the month na utwa jadwas ni unni
and now see na kan chine guntem pass mesel mansan ka dui bi no so betia saboa infertility wa kwade asbes mfie du no ne akire nie nkwala ama mesel won so mo de adapatwa ne ni chine gya kwan a jefa se dui betia saboa anu ye bi asori dan no hwese ne Mexico so amanfo dance omu di ne se only J fast can save omode da so sabitia ka dui bi betia boa e ma niam etia tutu ye de ma jefa se ba center o techima zungu traffic light na se kinso work ba shop o kan drag lane ana fe kolina ke ba shop kuma se Aston unique ba bogo so AA mensa atakwa market circle na fe so wa sabri fi atakwa se wa ba shop wa shantima po betia fe jefas e 0261319895 na on jefas health limited yen twetwe nkomwe yen hwe moa emwa pomodon sem entimi entoye mede besia na mada wase a chelp hard working seju manuchu na dama on 18 sem de gun krata so etwensa bijame se de ho ato no fully a obebo adwuma pa obepa ampedu na afen so eye wonderful guys so diet show yi obepima senior most osmosis and afen so camera crew from the ladies to the guys afod woni chere from makeup to make down onso ebo madwuma se kama erade ntina ni ma no nyo kese yin be ni da so ni fanko be bi ni da so me den di Enoch Kwesi Walanyo Wallace agudi catch back pe na mjina of course evidence based sports presentation it message out erade enye nyina kese for the act of being a good guest is to know to say goodbye.